Ekiro kyati mukama waitu ntukusiima habwokuba oli ruhanga omwesigwa. Ntukusiima habw'obwomezi, ntukusiima habw'ebirungi ebyotukoliire mukama. Ntukusiima habw'ekyo mukama wange. Niwe omuhangi w'iguru n'ensi. Niwe wabambire iguru mu iguru hataroho nampagi mukama. Ukateeka hensi habiyanje ebikooto mukama. Wagyemereze taine mpagi mukama. Ekigambo kyawe nikyo kigumize hensi mukama. Buli kirense yetorora kwetorora omusana. Baitu ekigambo kyawe nikyo kigemerizeho mukama. Ntukusiima uko ekigambo kyawe kyamaani. Ntukusiima mukama habwokuba iguru n'ensi nibikuramya mukama. Buli nyenkyakare ebinyonyi bimuka biramyiwe omuhangi w'iguru n'ensi. Mukama munsi ensoro zoona zinamiriwe iwanya kuziriisa. Mukama naitu abaana b'abantu kiro kyati ntujja mu maiso gawe mukama okusiima habwokuba oli ruhanga w'amaani. Okusiima habw'ekigambo kyawe kitwemerizeho. Okusiima habw'okugonza kwawe okutuwomiize kuhikya kiro kyati mukama. Webale mukama wange omwomezi. Webale omuhangi w'iguru n'ensi. Webale isiitu anyakoleho iguru muno. Onyumizibwe ohebwe ekitiinisa. Ruhanga ow'iguru n'ensi. Mukama w'abakama. Entale y'Abuyudaaya. Yesu webale habw'okwijja kutufeera. Yesu webale habw'okwijja munsi muno kutwoleka omuhanda ogw'okugenda mu iguru. Niwe omuhanda ogunya kutaaha mu iguru. Niwe amananu. Niwe obwomezi Yesu. Obwomezi bwaitu buli omuliiwe. Amananu gaitu niwe Yesu. Webale habwokuba niwe obwomezi bwaitu. Webale habwokuba niwe oburungi bwaitu. Webale habwokuba niwe okujunwa kwaitu. Webale mukama habwokuba niwe omuhimbo gwaitu. Ekiro kyati ntukusiima ntukunyumiza. Ekiro kyati ntukuha ekitiinisa mukama. Tuyizire kukuramya Yesu. Tuyizire kugamba ng'osemeriire. Buli kiro bamalayika kumara emyaka 10 mukama n'obukumi baramyiwe omuhangi w'iguru n'ensi. Naito tuyizire ekiro kyati mukama. Ntugamba niyo mukama w'abakama. Tugamba niyo mukama owatalemererwa. Webale mukama wange. Iraka lyawe nirisana ery'amaizi amaingi. Webale mukama habwokuba iraka lyawe buligamba ensi yoona mukama inama. Iraka lyawe buligamba ebyanje ebikooto byezingaho nk'omukeeka. Niwo hakwingana mukama wange. Busaho rukwingana Yesu. Busaho rukwingana amaani gawe mukama abakama. Busaho rukwingana iyo anyakoleho iguru muno. Webale habw'okutwijuza omwoyo wawe arukwera okutwebembera. Webale okutwijuza amaani gawe omwoyo arukwera. Omwoyo arukwera niwe mwebembezi waitu. Omwoyo arukwera niwe omukonyezi waitu. Omwoyo arukwera niwe atasha amaani ga mukama ombwomezi bwaitu. Webale mwoyo arukwera. Webale habw'ebisembo byawe ombwomezi bwaitu. Webale habw'ebijuma byawe ebinyakoleho ombwomezi bwaitu. Ekiro kyati ntugamba webale muno. Webale habw'amagezi ga Ruhanga. Webale habw'ekitiinisa kya Ruhanga eky'okwoleka ombwomezi bwaitu ayo omwoyo arukwera. Ntukusiima ntukuramya. Ntukusiima habw'okutwebembera. Ntukusiima habw'okutwimukya. Ntukusiima habw'amagezi. Ntukusiima habw'obusinguzi obwotwa buli obutoosa. Webale mukama wange omwomezi. Ntukwinamira Yesu. Ntukukugiza mukama. Ntukukugiza taata. Webale habw'oburungi bwawe. Webale habw'embabazi zaawe. Webale habw'okuba okozere eby'abantu batasobola kukora. Busaho rukwingana mukama wange. Abaruhanga bano buno obwaruhanga obutaito obukorwa abw'embandwa mukama. Amaani gawe tigasobora no. Busaho mukama wange omwomezi habasobora n'okuhika mukama wange. Tibakwerengasenza naiwe Yesu. Webale mukama wange omwomezi. Iwe yateerera abaana ba Isirayiri omuhanda hagati y'ennyanja. Webale Yesu. Webale mukama wange. Ekigambo kyawe ky'amaani. Ekigambo kyawe kanga iguru n'ensi. Ekigambo kyawe kanga ekyererezi. Ekigambo kyawe kikinguraho enyigi. Obwogamba enyigi zikinguke. Busaho n'omwaso okuzisiba mukama. Obwogamba enyigi z'emigisa yaitu zikinguke. Busaho n'omwaso okuzisiba mukama. Ntukuramya ntukugiza ayiwa anyakola iguru muno. Onyumizibwa Yesu. Oli arukwera. Mukama Ruhanga ow'amahegona. Iwe yali owali kandi olibaho ebiro byona. Ibara lyawe linyumizibwe. Amaani gawe mukama nigaroro omunsi yona. Amaani gawe mukama nigaroro mu mahanga gona.
webale a Yesu busaho no mwakwingana mukama busaho omuntu asokwerenga ma Yesu habwokuba abantu tubabaine ebiro byabo babiri bingi mukama eba myaka 10 abomera myaka 10 abo bomire muno mukama beitiyo a Yesu emyaka nemyaka niyo atagira myaka niyo atagira saha abo kubesa obwire ne saha biri omuliwa mukama abakama webala Yesu webali oya roho wakaba roho aroho kandi aleba hebiro byona webale mukama wange mumezi obomezi bwaitu buli omuliwa mukama wange ebiro byaitu biri omuliwa mukama niwo amanyire ebiro bingatu bebitomera mukama oteire entandiko yaitu kandi nemalirizo yaitu mukama dore ebiro ebyo tuterire okwomera munsi muno ite tusokweyomeza nakadakika nakamu okuhingura hali ebyo tusimbi ebyo terire mukama ntukusima ntukuhekitinisa ntukuimucha mukama haiguru y'abantu bona haiguru ya mayanja ntukuimukya mukama wango mumezi hebwe kitinisa mukama omwiguru oli mukama omunsi oli mukama okuzimu oli mukama Yesu ibara lyawe lya amani Yesu ibara lyawe lirarangia amani gasitani Yesu ibara lyawe likizabarwaire Yesu ibara lyawe liteka umuhanda nambe atali muhanda Yesu omwibara lyawe tujunwa Yesu ibara lyawe lihahe bibi byona no byakubere mbiragura kwingana mukama Bible negamba ngo before kwera nkebicu webale a Yesu niyo manyire kuyihahe bibi mukama ebikutukura okatufora abakwera nkebicu no busawonde so chikoreke mukama busahonde asoki koreke mukama abandi bona abaramibwa bakafa mukama beitiwo Yesu oli muomezi mukama wabakama busaho ruhangondi kuyahiwe tato mwiguru busaho mukama wabakama kuyahiwe Yesu Kristo yafire yahumbuka omuliwo nhali okujuna kwaitu omuliwo nhali obusinguzi bwaitu omuliwo nhali amagezi gaitu omuliwo nhali obomezi bwaitu mukama webala Yesu niyo mhanda niyo mananu niyo bomezi kandi Bible netugambera ngo buli kujukulinama kandi buli rulimi rwatule ngo Yesu Kristo ni wa mukama nawe kito tuyizire mukama tutukulinde kireke ekyo musango nukwe tuiname nangwe kiro kyati tuyizire kuinama na mberoli mukama tuyizire ntuetara maiso ga mukama hansi yebigere bihawa Yesu ntugamba niyo mukama wobomezi bwaitu niyo mukama wabagenda gaitu niyo mukama webiro byaitu byo maiso niyo mukama wa makagaitu Joshua akagamba ati kiro kyate mukomemu omuraramya obara abaruhanga wo mwigoro no warhanga mukomemu kiro kyate omuraramya ogo obayali obara abantu warhanga nawo mukomemu mumuramya baitu nyone kayange turaramya ruhanga mukama ruhanga mwigoro neite tuizira mukama wango mubezi nturamiwa a Yesu nturamiwa mukama wange ebisani ntubenaga hansi omibali ya Yesu obugaiga tutukubaramya mwibali ya Yesu ebyo kwesemeze byensi ntubyanga omwomezi bwaitu mukama nturamiwe wanyakola iguru muno nturamiwe wanyagabira ebyetago byaitu nturamiwe mukama wakama nubusauru kuingana Yesu hebwe kitinesa mukama wango mumezi nyumizibwe wanyakola iguru muno webale Yesu Kristo abwengozawe webale mukama wabakama abokutujuna webala bokutoja hebibi webala bokutogabira webala bokubotahire birungi munsi mukama kandi otunihize nguno mwiguru noja kutobomezo butawaho yiwanya abanya kuikiriza mukama tiba sarwa a Yesu abanya kuikiriza mukama wange tiba sarwa a mukama haboko amonu munsi batungo bomezo bwijire kandi no mwiguru batungo bomezo butawaho webala Yesu Kristo webale mukama wakama nyumizibwa hansi ya erguru ya byona mukama webale a Yesu abandi baramye behangwa beitije turamiwe omuhangi webintu byona abandi baramye mbandwa ezakozerwa imikono y'abantu abandi baramye mbandwa ezaba isenkurubo bayisalire bayicerere omukago beitije turamya ruhango w'amayegona owahobomezi kandi obomezo mbwijire Bible negamba omusumaija kwiba kwita no kwerekereza beitu nyonka ija mbaho bomezi kandi obomezi mbwijire webale Yesu
habwokutuhobomeza mbwijwire. Webala Yesu habwokutuchungura kuruga mu mihanda ey'omusuma sitani ogwanya kuita no kwerekereza beti wokeija kutuhobomezi obomezi obuntu bwemeramu ekiro kyati. Ntukusiima ayi Mukama, ntukusiima bwesagama yawe, esagama y'omuhendo mwingi eyaseserwa msalaba nukwitwa tujunwe tulema okubura. Webala bwesagama ya Yesu, webala bwesagama y'omuhendo mwingi, webala bwesagama egi enyakwiha ebibi, webala bwesagama enyakujamu endwaire mbomezi bwaitu, webala bwesagama enyakuleta endagane mpyaka endagane y'obomezi obutahwaho. Ntukusiima Yesu Kristo, ntukwekitindisi wanyakula iguru muno. Webala Mukama wange, nyumizibwe ebiro byona. Ntukuramya nturaba mu ibali ya Yesu Kristo Mukama waitu. Amen.